mudushakire Maiti ya Generali Masunzu wabonye ko urugamba rumunaniye ko yasatiriwe na M23 agahitamo kwirasa uko birabibyuya. Bamwe bati ariko nanone awawa ese uyu mugabo koko yaba yagiye. Amakuru atari ivumbi aravuga ko nyuma yo kuvamo kwa Kavumu Generali ashobora kuba nawe yageze gutya agakurayo pisto akiboneza urusasu kuko yabonaga bene baba barimo kwicwa kandi abona nawe bamaze kumutega kugira ngo ashyirwe imbere ku rugamba yicwe ahitamo kwirasa. Nibiki byabaye kuri Generali Masunzu nyuma yuko umujyi wa Karehe, ibice bitandukanye bya teritwari ya Karehe, ibice bitandukanye bya Sud Kivu bikomeje kugenda bigwa mu maboko y'intare za Sarambwe. Ese ibi byaba ari ibiki? Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Si ibingibi gusa turi bugaruke kubera yuko hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane, ndetse navuga yuko bifite uburemere, by'umwihariko ibikomeje kugenda bitangazwa na His Excellency Paul Kagame. Waba amenye abasivile baguye mu mirwano yahanganishije M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC bikarangira umujyi wa Goma ufashwe. His Excellency Paul Kagame yaduciriye amarenga. Not a responsibility for Rwanda, because in our defensive measures, as we call it, there is no such a responsibility. Rwose ntago ari ibyacu. Second, icya kabiri, I think I would correct that. nshobora gukosora hano. Actually, the majority of the 3,000 mu by'ukuri mu buryo busanzwe mu bihumbi bitatu are soldiers of FARDC and ni abasirikare ba FARDC FDLR and others n'abasirikare ba FDLR n'abandi who are supporting them in the fight. babafasha rwose muri iyi mirwano. And Wazalendo. Yes, and Wazalendo. Yes, yeah, absolutely. They are the majority. They are, in fact, over 2,000. Ati nukuri bama nukuri rwose guhari hejuru y'ibihumbi 2,000. Maybe those who died that touched civilians are between around. Bashobora kuba ari bo bapfuye, naho ubundi abasivili bakaba bari hagati ya, ubwo nabyo turabigaruka tubabwire. Benshi bakomeje kugenda babyibaza mu bihumbi 3 n'imisago cyangwa se baburaho gatoya bashyinguwe igoma. Ese hari harimo abasivili bangahe ko abenshi batangiye bavuga ndetse bemeza yuko ngo ari Wazalendo, FARDC, FDLR n'abafasha babo bose bonyine. Ese abasivili koko baba nta n'umwe wapfuye? Ibi nabyo turabigarukaho. Si ibingibi gusa turi bugaruka kubera yuko uyu munyabigwi yagiye agaruka kuri byinshi cyane. Hari nkaho rwose yakuriye inzira ku murima abamuhuza n'intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanamukangisha ibihano. Ibi nabyo turabigarukaho. Si ibingibi gusa mzee Paul Kagame yavuze kubera yuko yanahaye icyitwa rwose umuburo ukomeye cyane kubishora intambara, harimo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarangiza rero agatinya no kota umuriro. Ati hari impungenge z'uko intambara ishobora kuba y'akarere nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kubivuga. Iyo ni Jeune Afrique yamubazaga, naho His Excellency Paul Kagame atangira avuga ati ntushobora rwose gutinya umuriro kandi urimo uwenyegeza. Benshi rero bati ni habeho kwitegura ku mpande zishaka kugaragaza yuko ziri muri uru rugamba. Turabigarukaho cyane 5 kuri 5 rwose ibyo His Excellency bitandukanye yagiye avuga nk'uko twari twagiye tubizeza kubibabwira. Muze kunyemerera kandi tunasimbukire ahangaha. Nayo ozana este oyemi susia bato ya este yako sunga biso na Ituri tosengi intervention nayo kala yo tanga kikombo ya Ituri na kati ya intervention mbako yoko okokombola yango ni mwiringara ariko wumva neza yuko ryuje agahinda. Ni mwiringara wumva ko ryuje akababaro. Barasaba iki? Bikorera Ituri
turi base kabisa bari kuvuga nanga ngo ino dutabare. Ituri barimo barasaba ko nanga yabatabara. Hano hari imirambo, hari abapfuye baziritswe mu biringiti, baziritswe mu biki bagiye gushyingurwa. Aba bose ngo ni abakomeje kwicwa na Kodeko. Mu by'ukuri ubu butabazi burakenewe muri Ituri. M23 ikomeje gutabazwa mu gihugu cyose, by'umwihariko rero cyane cyane ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abahema. Abahema bakaba bara rero muri Ituri. Ahangaha rero Kodeko naho ikomeje gukora ubugizi bwa nabi ku rwego rwo hejuru. Baratabaza rero Alliance Fleuve Congo. Dufite amakuru menshi cyane ndetse na fact zayo. Icyo usabwa wowe no kubana natwe kuri gatanu kugira ngo dukomeze kukugezaho amakuru rero tutabusanya, ndetse kandi amakuru yizewe arimo araturuka kuri ba nyir'ubwite abari mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ababikurikiranira hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tuguhaye ikaze rero, iyi ni Rwanda Hills Media mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo. Mbanze kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira yuko rero tugiye kwinjira mu makuru aremereye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twibanda cyane cyane rero kuri iyi ntambara y'urudaca ikomeje kugenda ihanganisha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Aha rero dufite amajwi mu by'ukuri tugikomeje gukorera ubugororangingo, ubucukumbuzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku munsi w'ejo ngira ngo nabasomeye cyangwa se ndaza kongera wenda nyibasomere nyicishemo amaso ibaruwa cyangwa se itangazo ryasohowe n'umugabo witwa Pacifique Masunzu. Umuvugizi we niwe wasohoye iri tangazo. Mu by'ukuri Pacifique Masunzu we ntago yari ahari cyangwa se ntago ari we watendinze ibi bintu. Nyuma y'ibyo ngibyo rero haje kumvikana igisa n'ukuri n'amajwi y'abakomeza kugenda bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yapfuye. Ese koko byaba ari byo? Niba yaba yapfuye, operasiyo yo kumuhitana yaba ari operasiyo imeze gute? Niba se atari byo, ni izihe fagite zaba zihari mu by'ukuri? Kuko dufite amakuru atandukanye, ariko turakomeza kugenda dukoresha analize zitandukanye turebe ese ubundi ibi bintu birashoboka, byaba bimeze gute mu by'ukuri? Ese ubundi kubera iki Masunzu ashobora kuba yaba ari mu baba bapfuye? Yaba yazize iki mu by'ukuri? Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza buri kimwe kuri iki kintu. Reka rero tubigaruke tubabwire ngo byaba bimeze gute mu by'ukuri. Itangazo ryaragiraga riti: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za gisirikare, ubuyobozi bukuru bw'ingabo, agace cyangwa se zone ya gatatu y'ubwirinzi cyangwa se zone militaire ya gatatu, ubwo ni ka karere nyine Pacifique Masunzu ayoboye mu bijyanye na operasiyo. Bati ni itangazo ryo kwa 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, twari turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Ati ubuyobozi bw'agace ka gatatu rero k'ubwirinzi, umuyobozi wako Lieutenant General Masunzu Pacifique aramenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga ko igisirikare cy'u Rwanda n'imitwe yacyo ya M23 ndetse na AFC ngo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro byafashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bikaba binyuranyije n'amasezerano ya Rwanda ndetse n'ayandi masezerano aheruka kuva i Dar es Salaam. Asaba rero ngo guhagarika imirwano byihuse. Aya masezerano nyine ngo yasabaga guhagarika imirwano byihuse kandi ndetse no ku mugaragaro ku mirongo yose y'imbere ku rugamba. Ngo ni inshuro rero ya n'indi nshuro, ntago yavuze inshuro, nta mubare w'inshuro yavuze, ariko izi ngabo ngo zikomeje kugaba ibitero kuri FRDC
mu bice byegereye Ihusi ndetse na Karehe. Ngira ngo urabyumva nuko iri tangazo ryasohotse mu gihe bari basumbirijwe, ariko M23 byarangiye yifatiye ibi bice. Sanga gusa yavuze yuko bagabweho ibitero, kuko yavuze yuko mu matariki rwose 2 cyangwa se 3 akurikiranye bagabwe ibitero no mu bice bya Nduruma ndetse no mu bice byahitwa Rubango, ndetse ngo ahangaha no mu bindi bice bitandukanye ngo bya teritwari ya Rubero muri Noru Kivu. Yavuze ati ku itariki 10 ndetse no ku itariki ya 11 Gashyantare 2025 nabwo twahanganye n'ibyo bitero. Byumvikane ko mu by'ukuri imirwano ari miraba henshi hatandukanye. Ibi ngibi si byo nshaka kugarukaho, iyi baruwa yo ni nini, ariko byumvikane ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC hano cyari cyatsinzwe rwose, cyumva nacyo ubwacyo byakiyobeye. Nyuma yaho rero ngo haje gukurikira operasiyo Karahabutaka, operasiyo yagombaga gutegura iyicwa rya Pacifique Masunzu. Reka twumve amajwi noneho ubundi nkubwire ese ni ibiki byagiye biza biyakurikiye. Reka wumve n'abari barimo bahana amakuru ukuntu mu by'ukuri ibintu bimeze. Ntago ahangaha rwose ho ndi bubavugiremo, ahubwo abantu mudushakire mahiti ya Generali Masunzu wabonye ko urugamba rumunaniye, ko yasatiriwe na M23 agahitamo kwirasa. Uko amakuru atari ivumbi aravuga ko nyuma yo kuvamo kwa Kavumu, Generali ashobora kuba nawe yageze gutya agakurayo pisto akiboneza urusasu, kuko yabonaga bene baba barimo kwicwa, kandi abona nawe bamaze kumutega kugira ngo ashyirwe imbere ku rugamba yicwe, ahitamo kwirasa. Ayo makuru nyamuneka abantu bari aho mudushakira amakuru atariho ivumbi, tubanze twihera ijisho urupfu rwa Generali ukurikiye Generali Kirimwabo. Ayo makuru ariho kandi arizewe, gusa ntabwo ubutasi bwanjye burayampa 100% ngo tubone ibihamya koko ko yamaze kwirasa. Uyu nguyu yararimo ashaka amakuru, nk'uko n'ubundi tuba twagerageje ibishoboka byose kugira ngo turebe uburyo ki twabona amakuru. Ese yasubijwe iki? Iryo jwi naryo ndarifite. Ariko rero nyuma y'ahangaha, mbere yo kugira ngo mbagezeho iri jwi ry'ibyo yasubijwe ndetse n'amakuru ahari mu by'ukuri ukuntu ameze, cyane cyane y'abari ku rugamba, ese kubera iki General Pacifique Masunzu ashobora no kuba yaba yakwicwa cyangwa se yanakwisabira ubwe gupfa? Sinzi nimba mwarakomeje kugenda mukurikirana aya makuru mu buryo butandukanye, ariko abantu benshi barangije kubona yuko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ibibazo bikomeye cyane. Pacifique Masunzu buriya ni umwe mu bagabo mu by'ukuri ubarizwa mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ari kuri mission y'igihugu, ariko mu by'ukuri nawe arabizi neza yuko adashyigikiwe n'abasirikare bose bari kuri iyo misiyo, ku buryo isaha n'isaha ushobora kujya kumva nawe yarashwe. Ejo bundi nibwo twari turimo twumva inkuru y'umugabo Colonel Rugabisha, nawe ntago rwose yari yarakoze gake, ariko amakuru yaje gukurikira urupfu rwe twagiye tumenya nuko uyu mugabo rwose ngo ashobora kuba yarishwe n'abamurindaga, yarishwe n'abasirikare be, yishwe n'abasirikare barwanaga urugamba, bavuga ngo arimo aragenda atanga ibice. Pacifique Masunzu iri sora ry'amatangazo ya buri kanya ni ukugira ngo byibura abashe kwereka igihugu ko byibura abari gukora. Iri tangazo ryarasohotse ryo rwose, iri tangazo ryarasohotse ndetse n'umuvugizi we rwose ejo nari ndimo mwumva kuri Top Congo arisoma, kugira ngo nanaricishaho rwose mukumva uko bimeze, maze nkaza nkababwira ese evidence ni iyihe, ese koko Pacifique Masunzu yaba yapfuye, byaba bimeze gute, aya ma operation ni igiki cyaba kihishe. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu, urabyumva neza ko ari lieutenant général Masunzu. Pacifique porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale
que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions ati M23 rwose ikomeje kutwataka ndetse ngo n'u Rwanda ntago bajya barushyira ku ruhande mwo kabyaramwe kandi u Rwanda ntirwaretse kubihakana gake occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu. ngira ngo urimo urabyumva yavuga ati za cessez-le-feu zose barazishe iz'i Rwanda ndetse n'iziheruka za Dar es Salaam Immédiat et obligatoire sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à IUC et Calais Centre dans le territoire qui porte le même nom sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango dans le territoire de Lubero au ngira ngo murabyumva ibice byinshi bagabwemo ibitero n'ibyo ngibyo front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025 avant d'être repoussé par les voyants militaires de FARDC qui ne jurent que par la... iri tangazo nyine nibyo nashaka kubumvisha uyu nguyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa Pacifique Masunzu cyangwa se wavuga ati ni muri Sud Kivu ubwo rero urumva ko mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye ahangaha yararimo asobanura avuga mu by'ukuri itangazo uko barimo bararitanga n'agahinda kuri bo ariko rero ubwo nyuma y'ibi ngibi nibwo haje hakurikira ayo majwi ayo makuru ariko nkubwira yuko mu by'ukuri ibi bice byari byarangije gufatwa bice byo byose byari byarangije gufatwa aho ni abazalendo bari bamaze gutsindwa rwose bagaragaza ko mu by'ukuri bakubititse bikomeye cyane mbese n'urugamba ngo rutigeze rugira gutera uborohera reka rero mbazanire iri jwi rya evidence zigaragaza ibya Pacifique Masunzu ese yaba yapfuye byagenze gute amakuru atariho ivumbi ntabwo General Masunzu yirashe ahubwo isikoti yahawe mission yo kumurasa abona atari bubishobore abona n'ubundi namurasa ingaruka zishobora kugera ku muryango we isikoti aba ari ihitamo kwirasa cyo bita igisirikare niyo yirashe aho kugira ngo arase shebuja yahisemo kwirasa icyo bita igisirikare n'icyo ngicyo aya niyo makuru tumaze kumenya ku bijyanye n'uko Pacifique Masunzu ashobora kuba yapfuye mu by'ukuri ubwo ntayandi turakomeza kugenda yenda dukora ubucukumbuzi tumenye se mu by'ukuri koko byaba bimeze gute ese Pacifique Masunzu arashaka kwiziza iki ariko ngira ngo ibyinshi murabizi hariya rwose ugitsindwa urugamba uri ari wowe mu by'ukuri wari uruyoboye ni diregite bahita batangira kureba uburyo ki bwose baguhiga bakakuvunira umuheto ndetse akaba ari wowe bagomba kurangiza kuko mu makuru dufite no ku munsi w'ejo mu maoperasiyo atandukanye yagiye aba ngo nyuma yaho hari abana bari mu Rwanda phone bari imbere kuri front line Masunzu yashyize kuri front line ngo basizwe abandi ngo bishwe nyine bagiriwe nabi birumvikana abangaba rero urumva mu by'ukuri bahohotewe bazira ko nyine ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo baba bavuga ngo nibo baba batumye rero bagira gute bafatwa ni ikibazo rero gikomeye cyane mu by'ukuri urumva ko situation ntago yifashe neza by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC reka rero tugaruke kuri rwose aya magambo akomeye cyane His Excellency Paul Kagame yavuze ndetse tukaba twatangiye no kumenya umubare w'abasivili bapfuye ahangaha kuko His Excellency Paul Kagame avuga ko yabibwiwe responsibility for Rwanda because in our defensive measures as we call it there is no such a responsibility. Second, I think I would correct that.
ati nshobora kugira ubundi yavugaga ngo ntago bitureba mu by'ukuri, ntago bitureba rwose, ariko icya kabiri nanone nshobora gukoregitingamo. yarabajijwe ku kibazo cy'ibihumbi 3 byavuzwe byinshi, ese aba victim bapfuye nta basivili buriya barimo? The majority of the 3,000 people talked about are soldiers of FARDC. Ati mu by'ukuri abasirikare imibiri ivugwa yapfuye, abantu bavuga yapfuye 3,000, ati ni abasirikare ba FARDC, FDLR and FDLR and others who are supporting them n'abandi babafasha in the fight. And Wazalendo. Absolutely. They are the majority. They are, in fact, over 2,000. Maybe those who died that touched civilians are around plus minus 500. Ati ngewe amakuru bamaye, I'm told. ati narabibwiwe, nabwiwe yuko byibura hagati y'ibihumbi 2 kuzamura ngo aribo bapfuye ku ruhande rwa gisirikare, ariko ku basivili ari hagati ya za 500. Also for various ati ati munsi cyangwa se hejuru gato ya za 500. reasons that were inevitable, because where there is fighting there is going to be all that kind of thing, and you can't. Ati birumvikana naga ahantu hashobora kubera intambara ngo mbungire ngo nta musivile uhapfira, kandi gusa ntago wamenya ngo ayo masasu yaturutse kuri bande, ni bande babishe, Not even know who was responsible for that. ninde ubishinzwe, ninde ubigenzwe, ninde mu by'ukuri wabikoze. But for the militias, there was Arendos and the FARDC and FDLR. I mean, it is clear they died in the fighting. Gusa biragaragara nyine, biragaragara byarabaye nyeshyamba za Wazalendo, ba FARDC, ba FDLR barapfuye rwose, ni ibintu bigaragara. So you want to hold the people or anybody, whether it is Rwanda or anybody else. Ati undi warangiza ukabwira ko mu by'ukuri ngari u Rwanda rwabishe, Accountable for having killed the enemies that were fighting them. I don't understand the logic. ati ngiye sinshobora kumva iyo logique mu by'ukuri. n'aba ikibazo cy'inyabutatu mu by'ukuri kirimo kinyabubiri kirimo, ndetse ngo no kubaza ingabo z'u Rwanda ngo zaba zarapfuye. Ni byinshi cyane rero byagiye bigarukwa cyane na His Excellency Paul Kagame, ariko twajya no ku kindi kugira ngo ndetse tugende tunagana ku musozo, aho rwose His Excellency Paul Kagame ari umwe mu bagabo batajya barya iminwa. Jeune Afrique yamubajije iti haba hari impungenge z'uko intambara ishobora kuba rwose y'akarere nk'uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarutse kubivuga. Perezida Kagame ati ntushobora gutinya umuriro kandi urimo wenyegeza. Icyo twumvishe ba perezida b'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ibitero bateganya kugaba ku Rwanda, nibo mu by'ukuri bateje ibibazo. Ibi bibazo bashaka kandi guhanganisha abantu, bashishikariza abantu kubijyamo, ndetse banatangaza ko bashaka rwose gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Aba bayobozi b'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo bakurura intambara bakayigira iy'akarere, bashaka guteza amakimbirane y'akarere ashingiye ku mwoko ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye zigaragaza imyumvire ya politike iciriritse. Ati ntibumva ko mu gihe utoteza abaturage nabo bazahora bashaka uko birwanaho. Sinzi mu by'ukuri icyo ibyo
ibyo bihugu bishaka kugeraho. Gusa nizere yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakeneye gukanguka bagakemura ibibazo bya nyabyo biriho, ngayo nguko ngibyo ibyo nashakaga kugarukaho. Ariko hari n'ibindi yavuze mu by'ukuri abantu bakomeje kugenda bagarukaho cyane. Kanze mbashakire twihuta cyane duhite tubigarukaho. Ku bashaka ngo kumutera ubwoba ku bijyanye n'ibihano rwose His Excellency Paul Kagame nabyo yabivuzeho. Perezida Paul Kagame yasubije ibihugu rwose ngo bikomeje kumukangisha ibihano. Hano hari na article yarangije kwandika. Perezida Paul Kagame rero yasubije ngo ibihugu bitandukanye bikomeje kandi nanone kumukangisha ibihano. Umukuru w'igihugu yabigarutseho n'ubundi ubwo yaganiraga ni Jeune Afrique. Ni ikiganiro mu by'ukuri cyabaye mu gihe ibihugu by'Ububiligi, Ubwongereza, Ubudage bimaze igihe nyine biteguza u Rwanda rwose ngo ko bishobora kuruhagarikira inkunga, byaba ngombwa ndetse ngo rukaba rwanabafatira ibihano bitandukanye. U Rwanda rero kandi rushinjwa mu bikorwa byo gufasha umutwe wa M23 Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame rero yanenze ibihugu rwose by'Ububiligi ndetse n'Ubudage n'abandi ngo bakomeje gukangisha u Rwanda ibihano, nyamara bizi neza ko ngo bafite uruhare mu mateka y'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze yuko mu by'ukuri ngo ntabwo baterwa no kuba ibi bihugu byahana u Rwanda. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi ndetse n'Abadage bahoze ari abakoloni, bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko rwose ndiguharanira uburenganzira bwanjye. Bumva ko rero bantera ubwoba, byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano ndetse no gufatira ibihano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi nanitaye yewe kuri ibyo bihano. Perezida Paul Kagame rero yakomeje avuga yuko mu by'ukuri ngo amateka y'u Rwanda rwanyuzemo mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi, mu by'ukuri ngo yarukomereye cyane, bityo rero ko ngo nta bihe bigoranye rwanyuramo kurusha ibyo rwanyuzemo. Ati icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiriye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 muri 2024. Mbere yo kumwica, abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza. Igisubizo cye yabaciriye mu maso. Bivuze ngo His Excellency Paul Kagame ntushobora kumuhitishamo urupfu apfa ishwi. Ngayo nguko reka tunasoreza ahangaha.